evo, ovo je dan, trenutak kada naše male kajmane konačno stavljamo u novi, za njih preuređen terarijum. Nadamo se da će da uživati u avgustovskim zracima sunca, da se oni malo osunčaju. Primetili smo od kako su počeli da izlaze napolje, da im se apetit povećao i generalno sve mnogo bolje. Čini mi se da su malo i porasli, iako je to verovatno minimalno, ali počeli su da se preslače, tako da sigurno će im ovo prijati. Da ne izazivamo sudbinu i da ponovo, ne daj Bože, strada Zoranova kamera. Idemo, ovo je mlađi, ovo je manji i stavljamo ga sada u novu kuću. Pratite nas, za nama. Idemo, spustit ću ga na sunce i vidjet ćemo odmah kako će se on, samo sam ja sam napravila snimku, ali ćemo vidjeti kako će mu zraci sunca prijati. On ide za mnom, mada mu ja nisam mama, ali izgleda da ide za mani. Ovdje će svoje nožice dobro protegnuti i Zoran da im snimi bazen kako imaju. Evo, odmah je zauzeo položaj za sunku. Da je kadar ponovljen, ali nije. Ovo je drugi kajman, malo krupniji, njega smo isto snimali. I evo, sada ga puštamo ubrzo kod njegovog brata ili sestre. Također ćemo ga pustiti ovde na ovaj pesak i na sunce, da vidimo kako će on reagovati. Aha, okrenuo se isto kao ovaj. Ide ka Zoranu. Vidjet ćemo koje će pozicije zauzeti.